magikura wa kuria Thika, our AS Venerable Kuria, o hamwe na our Rodin Dr. Ruko, Dr. Ruko na mutugatiri witu guku Reverend Martin na the entire clergy, all they we know each other, Canon Gicigo na our provost na all the others inyari amatucereire, family ya Wakafotu kana soso witu kana soso wa Kagoni, the entire family. I know you are here and we know each other. Atogoria aitwa siasa, our governor Mheshimiwa Iroko Kangata, our senator Bwana John Nyoto, our former CS Mheshimiwa Kuria, our MCS Onatwena, my brother Mheshimiwa Maina Karofia, who is also an MP at East Africa, na aria giothe mujohereni kwa kugwetana maritwa ni undu wa mahinda, aikari aguko gwitu Gaitheri na the entire Kiharo na ageni othe. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ni nguroraga mahinda uria marathie mutungatiri na bishop, na ndona kihoto kiega ni tugeria gutengeria ni tondu mahinda ni maroneka ni mathiete muno. Na mbere ya gwita any other person, ni ngwenda njoe kanya gaka ndehe my condolences kuri family ya my brother Kagoni. Ndinoka muno ta MP wa Kiharo, ndoka muno makiria ni tondu Kagoni is like my brother, na mama we ya Kagoni na tata we ya Kagoni, they are like my relatives. Dani, Muro, all the ginya ithe wa Maina, ithe wa Jerry na all the others ni andu tugikurite tuyaine muno makiria. Na ndamenya mai mathari ogu kuna my sisters no kuhura muhuri ati muno ndinoka ta MP wa Kiharo nikio tukite also as a family. But ni mundu muratawe, murata wa mundu ni uri uheanaga uhoro wa ma atakuhithirira. Na Kagoni uyu murona haha, na muno ndirauga ni undu wa aria meria guku tone makioi, ni undu wa ageni. Mwe Kagoni mundu wa hadafu na mundu mwega. No Bishop Kamura na Reverend Sami Wainaina ni ndona okumo kuria UK wi guku. Kagoni twamenyanire nake twana tunini, na andu guku ni moe Kagoni areretwo ni cowe wa Kabutu. Riu gugikinya handu tukiona ni twanyitana muno, tukiona riu no guthamira kwene ni nie kuthi kuikaraga gwa Kagoni kana Kagoni guka guikaraga gwitu. Na twari ana kia nini mario maundu-ini maingi gwitu twari na nyumba ya ndoro, no uria nyumba ciakagwo tene brothers ciakaga nyumba nyingi twahanaga tari kajiji. Riu nyumba itu i haha, nyumba ya nyina Maina ni ndamuona ari haria ari mwena uyu ungi, nyumba ya baba munini mwena uyu ungi, mukuru mwena uyu ungi, no munini mwena ucio. Riu hari na nyumba ina kamutharandi. Riu tweka ithabu na Kagoni tukiona kuria kwa nyumba ni imwe, koguo ndathamira kwao tuikaraga hau Kabutu ni ari turoraga muno. No ni twekithire tukona my mother ni mundu wa strict muno wa kuiga andu ratiri, wa Kabutu ni wa ratiri. Riu tukirora tukurira ku tukiona kaba gwitu tondu ni tukuona kiubu nyumba etari no itu hau kando, tondu twari na Mason na Mason tio mureciria niki. Mason iria twari nayo ni ati baba mukuru ni ari na nyumba nyina wa mburu, mutana mamura nyumba haha Kianda ari na nyumba haria, mutana thama hari na nyumba haha Kianda, no ni mwagicokete mugaka haria rugoko. Riu thiu ni twendete pesa turi anini, mutuohere ni kwenda pesa tondu riu guti mundu wendete thina. Ndukiuma nyumba ya ndoro coki uthure pesa, yurenda kumemora na ihenya uthonge. Riu tukiona ni tuguthama na Kagoni rimwe weekend, na twathamaga ti guthie kuruta wira ni guthaka mari. Twathiaga nyumba ya nyina Maina reke ngwiri umuthi, nyumba ire watigire tukuroragire twathagira kamari ku thiini. Na twathaga kamari na mundu gwitwo Mishare, ni njuye Mishare ari o area wa hau neighbor muraguri mamu wanyu ari haha ni akimenya uria wekaga riria ugaga wathie goka gwitu gucera. Riu ndu uria wa makagia ni ati twaingiraga Friday nyumba ya nyina Maina gutha kandi kamari garia ga kandi twathaga nginya mandi kiroko.
rugano ru ndaheana niki ndaheana ni tondu tukiingira mbeca iria twaingiraga nacio gutiri ingi ciethagirwo no iria mundu agukuite koguo no ngiothire urie ciothi ciothe no mbeca iramuvu kuma muhuko uyu igathi hari uyu na mande gikinya kiroko no ko mundu arikorwo ona iria arokite nacio rugano ru ndaheana we utauciri uria kwenda no ni kwira ndo Nairobi kagoni ti mundu uria mwiciagia kagoni uria we ni ucio ru ndatariria na tugikurite hamwe guthie yuthi na maundu maria mangi na macio mangi kagoni ndigukiuga ni tondu mo akiri haha na ni mutumia waku na ni ngwenda mugicoka mucii ucoke ukirio na thayu so riu ni ngwenda gwita mheshimiwa wa Iala mheshimiwa Maina Karofia ayane ndumiriri yake ya Masakaya. Karibu sana na no jamba ya guko gwitu aria murimo na rito riu rikiri yake ni Ndindi. Asante sana wake kwa togo ne automato yoroto dynasty no ni sawa. My Lord Bishop, Bishop James Kamura, Makoria Gwitu Thika, my Archdeacon Ken Ruko, the House of the Clergy, family the Kagoni family, Mheshimiwa Governor Irogo Kangata, Senator Wito, Senator Nyuto, Mheshimiwa Waziri, my good friend and my mentor, Mheshimiwa Moses Kuria, my